Dokmuka Rasinja Klam Zonal Karbi Youth Festival Katalon Ponvera Dim Kachilenga Tawar Kangpu. KSA Lamnirusa Hemalong KSA HSTC UKY 11 SYJ Songotomen Pedangkia Mai Kepa. Watat lang solo incorrect chok angdeng Hawar Karbi Risunim Sorong Chi Katalon Jadim Tirika Mama Pen Kisik Kedan. Kardom News Time along penili Vilabon Kropi non birtang ton pen RJ tha Domuga Rasinja Klam aning kanwang zonal Karbi Youth Festival Katalon Ponvera dim kachelenga tawar preni phai kreni ani ada por phai cap apor pen kachelenga tawar Karbi Anglong Autonomous Council MAC Lunsing Teron ariding pen kang pupon abirta kat news along birta nangli Mahamaya Constituency MAC Lunsing Teron pen tawar kangpupon hut alang lilong Mahamaya Constituency VDC Chairman Harsing Inglay Engineer Robinson Krola pen an man pengidotum aporting wen chetong dun Kangpu amai long MAC Lunsing Teron lam thike jai pon ke Dagrasinja klamalong ha Congress arni pen chenglok tawar inghan langbung pensi aning kan padam nanglo Lasini tumlabang sopo thak MLA pen CM atum pen kaching kipon ateng pen bang sotowar aphan pini arnian ke mesana towar in pupon longlo laki ili tuma CM nakachelang ajoklo an chotakali lang morning pen kesonal Karbi Risunim Sorong ja klamda thangnat tomon arni arbe phophe pin pensi methanga jutang alur alon pen kepachun ponje phan sika kutik kebatang ka pen kimrang ponpo an porta daktowar pi pen kilor dim ta alon dojot hinun epin a gate salam ponpo buta MSc teron pen lam theki jai teka Karbi Anglong la pen dimha saw along ru along kedu Boro khaya phan SC Hills ki PG alam pen KSA HSTC UKY la pen SYJ atum kachadon dun thek thia alam thi chepaklang Preni phai crazy arni Guwahati pen kepaklang abirta lolong Karbi Anglong la pen dimha saw long ri hini along kedu Boro khaya tuma phan ST Hills pipon popa alam nitum chadon dun thek thela pen Karbi Anglong Autonomous Council along arpu kedu atum Prabjin pen state government atuma phan lam the pale nang ji pusi KSA amai pusi men rong phar pen Perang kyang no ning che jongsi Prabjin pen la so sai deng de pulote sodak pen kache song sai deng ji pata kaning je padu tum Boro khai pan kelang selat kali sitame Boro akhai Karbi Anglong gedo Boro tum pan STH ki pidunji ki PG po bangke tum aprang na chikodon de la pen na chikodon dekhe atike Boro akhai tum methanga long dino sme tum ge schedule tribe plains idu basi inut a isi a community isi a tribe tum ge dual status ke lage ki enunji lage asuna aroni tum theklong nela la pen BJP a government tum alang tum kening je do sab ke sath sabka vikas bu la soting melang namu puteng non bangke Karbi Anglong upon article 244A by implement si autonomous state na kening je polo dakha kema la bangke inclusive of all communities la Karbi Anglong do masla panong stamen non ason lang namu putang de Boro fan STH ki pipeng lage sab fan ke lage inclusiveness ke pon kali la pen la bangke isi itumalong Boro akhai pen Karbi akhai fan ke pacharbo asona BDC ke pon asona thek malong letum la pen ke bin ninje pon ingtum Boro akhai tum sedame Karbi Anglong nange do pen ladak Karbi along ri nange chiraiji pu akamatha bangke la tum kami claim ke dan jela bang tini wai dak pen alang tum ade tum chini pon asi tum non ki puji bangke la hanlo Tulam Longhang Karbi Anglong chief executive member alang li penabdik si Prabjin pen alang li tum a statement jipinang po je Boro khaya pan ke STH pipe Karbi Anglong aloke pu bang chipu high vec nangji hotor community pra amar Boro bhai okolor community pra yat amar MAC ase elected MAC ase aru EM ase ekane je elect ba politically je represented nohoy hetu nohoy EM ase full powerful EM ase আৰু তাৰ লগত গুটেইটা সুবিধাটো পাই আছে একাৰণে মই আমাৰ দুটা তিনটা মই একাৰণে হোমৱৰ্কৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ দুটা তিনটা আমাৰ ডিমাণ্ড আছে প্ৰথম হ'ল আমাৰ যোন ইয়াত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত ৰেজলিউশ্যন ল'ব লাগিব যে আমাৰ বড়ো ভাইসকলক ST হিল ষ্টেটাছ দিব নোৱাৰে বুলি ছেকেণ্ড নম্বৰ হ'ল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত তিনিজন MLA আৰু মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াসকলে in return central as well as state government of দিব লাগিব যে বড়ো ভাইসকলক ইয়াত ST হিলছ কাৰ্বি আংলং থাকা আৰু ডিমা হাছাও থাকা বড়ো ভাইসকলক ST হিল ষ্টেটাছ দিয়াটো আমি এগ্ৰি নকৰোঁ বুলি আৰু 3 নম্বৰ যদি এইকেইটা যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা কম্বাইন এটা আমি মাছ এজিটেশ্যন আমি প্ৰগ্ৰাম এটা আমি ল'বলৈ বাধ্য
lang pen ke mana ki somadi vector borne disease pen kachingrai thek japan difu joint director of health services asa hemalong pre crazy ani awi kiruya mai pado langpen keman akeso pen kacherai thekji aphanpura pre crazy arni dipurong supi along kedo joint director of health service asai kam along isi awi kirui amai pado Karbiang Autonomous Council Okpran asai kam em khonsing rongpi Okpran asai kam joint director kareng rongpi district malaria saikam asaipu borsing rongpi lapen pen an a doctor tum chitong dunsi langpen keman a malaria akeso pen chenglok ason akeso alam chingwai pangchin nomalam so por phan bir tamu ing panik sine hurry up Hero Company gives you a beautiful opportunity to have any kind of scooty or bike with the best help of easy loan facility. Also, it will be covered up with best driving comfort, best mileage, easy spot finance, best looks, etc. Service accessories and spare parts are available here. Please contact nearest authorized dealer. SMV Motors opposite of DIG Bungalow, Difu Manje Road, Karbi Anglong, Difu. For more queries, please contact 9613731109 or 9101147818. J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435 925 116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump, a family restaurant, a part of your family. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Come on, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Shifu Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Dinamo people tharbir talong bangthulo inquire truck angdeng bothat langso hawar karbi risunim so around je mate zonal karbi youth festival katalon ponjia phan turika mamai hin pen pen ana psychic camp pachon pontang lobosi turika mamai kongchen bang pen pherang kya kamri damut pachini hawar karbi risunim so around je katalon pon anso sia arong mate alon ke padola pen kilang misen chia phan pura bothat langso karbi jutang jubat asong amai phuthon sing terang aling hin pen pin khat ponsi luntemong akuru rurang sina sar pola pen longmir jeng Sengmir Jeng along MSN Thirty Pen Kipadu Japan Duar Amala Constituency PDC Chairman Dilip Milik alang lihin pensing bang solong yadim selam ponlo lapen pini ingkora trok ang deng bothat langso hawar karbi risunim so rong jalong lunkan nang kachepati dun Japan terang krener ke batum pen nang chepati dun jibusi turikam amai akong chun bang gogen kropen pachini Uttor Borbil Police Outpost ke parluang kang National Highway 36 kacheleng atawar pialong lang thak pen ke wang ihuma truck kaching koi birta preni phai kreni arni pherang ke pen katni sa hemalong birta nang pali lang thak pen ke wang ihuma truck phuluni Holy Infant School athengnu hidia jo pasui chok truck number S25C 1169 pusi pang theklo kamai ia jok si truck hidia jo pasui chok tahai pusi ke thekdon long tum pen pachini labang so kaching koi long are hu ki so bang vedang Birta bang kila pans kang tan paniklo dumi thakmi korbang thu